metwu be gina ha say because many abre pa ne maybe because of your ma mani nje ho ade nti na wate me ho asem na umba mbebisa me na wo fa mechi akwa kan asem na ma na ayetantantan sa asem na akwa che ma mi isi no Unenam na wo poki wo nose into people's business. So wo feel say what me ho ase na pese wo kan bia. E ya fa akonya tena se na me yankasa me nkire mu nkire wate. 1990 abontin fa me nsemu enye twa pia nto ano. Ade me na mbeka cho se me kunu ba makoma 20 cedis. Me na mbeka cho se me kunu ba makoma 20 cedis. Na da ben so na wo tse se na da ben na me kunu ba o na so beka cho se obo makoma 20 cedis a mo ti obi asema na mode mo ano etututum egu ni panani ma asesa. Mimiti fees why na enim say me kunu makoma 500 cedis. Why na enim? Why na enim say fees na me say wo sre wo ho. Sro ho na sre wo ne wa arrested no one pay bra bi mo na da bia na kuta bankuta de san. Me da wa so fa me fi chiro na me to no me ho ndwo. Na me bu ofie say pa say me nim say na wa no ye twomtwom anka me respect am de makra anka me tete so ntem. I didn't na person try na o hype hu ofie atim. Me hype me gina kire na watwe ukura be gina say wan to twok mo ni mu a anadwo kombe bo no ma na no so aduane ko sa. Of course me kunu ma me 500 cedis. Listen. And wo dwo wonu mu. Me dwo manu ma kire hwan. Debi when I me try na o hype hu ofie. E wo de na wo ye. Woni hwe yesi me hwe me ni hwe ukunu so hu do no me kunu de na adwuma oye nsoso de mu hu ne hu ne na wunya hu hwe kra na wa start di kokonse me meka adwuma me kunu nya ntro ma me nka se me tie me so be tu se me ni me kunu jere se ni yedi nkom me kunu man 5 million also what to so be 2.5 because you say adwuma anya na me se me mpe 2.5 mange na wo ba wan kata no ba asem not anything asem wan kata not anything wan ti se me also ma me tu na me se me mpe tu no fa 5 ti twok mo ni ho ase wonti me kunu hye mo bedroom ni nkom abon se me di obi anim se me kunu bo makoma 5 million enti ye mani wo se me be ka na ofi onum se me kunu bo makoma me kunu suppose o ma me 2.5 o eno na maka a kire no empo ni se me kunu ma me 20 cedis a wan kasa wo ha ne den ma ba on kire ba be sere waduane ana ma ba o so ba be sere o se ma miskanko di dwa me sere o fu wa se mu mfa me fi kire eno na maka a kire me se dwuno ho eno wa arrested na mu hu ne mo de ma bra bo e wo fie se a wo so le bankuta na de san no mi kuro ma 20 cedis kro so le mfa bankuta nsan me du fi asem wo na wo pe eno akwakoto ne ma de aba betu dem na wo so de ade be o te ejina no so me de me kunu de me ka kire from here to toe be mani a be mani wa akwakoto be ma kantin kana betin kantin ka so on page me bi o so ran de betu wo ba be kama so the next day ma hu so be kama asem oh prio na o be so pre mo se when wa ko na be so kan wa mo me di an ka asem da bia na ofie se efia onya madamfo efia ha onya madamfo omo ye me na fofo no o ka ho wa nsam no atena se edi nkomoda because onya madamfo na me kra me hu ntem se wa no ha ntina ma amfa wadamfo ofie hwe no na woni wo kuru umu 20 nye de ma eto da kra ye ma hwe na ni brabre ha maami esi na wa ye ho a o to pressure ma ga ya ga yi hu do obeye ne kunu no a o jimi na me tu ne fo no na ni brabre na no kresen ga kunu 500 cedis na fa ne se me twa ntro kra to so nko ne babri sei mo hwe ase na den so why you don't say if the family key say me ko adwuma no na me ko de bia na o da me ka asim say ma to ade me ntua e diskane mama ka me baby so pa e di mama ka me baby so ba jay fiskane mama na ye na o sa ton me kira amanfo de say na ko ka kire Jane no Jane be bim na onim no if you are Jane Bennett ha manka hwianche no bisam na me cheche mi man anya ma agenda me ko akaka che ndo de obisam na me cheche na wo ton me unima se mo no so be ka kire me acham se me ntiska na me de ma wo no so Jane se me nti so oba besi a me ne wo te mitimi bomoden uba kwa ye fo ne sen Jane situ tabi ebo fine wa wofo na abo me dwetri a me de akoto ka me so ska no mani wo manum mitimi abomoden abo na sa akoto ka afoforo anka nya wo fe odo brown family face kan na wo 100 cedis inde ko go ma abade na eto face kan bi kan na Jane sam na keka na me de wuye ya ma dwebo ne kura ba mitrim adwemboni den adwemboni na ba mitrim se o ya mama pe baby kura dwane afa ebuwon na tata me sa amemenu ado ebegwa na
Jane now ono oni ni dim ho komo no ono we bisa na de. Jane also want money 500 cedis. Okuru ye adwuma be. I mean, minimum adwuma no kunu ye ntam yon fam another village me. Fani kunu to me ho. That's the reason why I'm not taking 500. Me say 200 200. That is it. Oh, I will put 200 cedis there, mommy. Casa and then Ghana. Me choking 200 cedis. Nearly 200 cedis or already. And no, that eduma na ye na brand edubo ofia. Eduma na ye na brand edubo. Be some more mutuchi can say deal me. You're making noise pollution. Do be I catch them down molo tona more powerful. Now where the discount mama come on ton just give me the money. Come no we ntema sem krako. Ni pa bia nti bi. The bia na ogu manimu ase. Then we enye. Just give me the money. No, simple as I don't have any money now. Miniska bia. Miniska o me ho. Cobre. Kwedwuma bra. Cobra, SM for mom. Men komra obede. Ebo wo se mama. On no aduane ma mi ndia fine. Me kwa minim de me so me didi o me ba na me beda. Do they say also me nyi sa 200 cedis no na say unya aduane ma mi ndia mate. I'm going. Why? Me ko. Hey. H1. Like joke. Emphasis can mom. I will. My first is wrong. I don't think I'm my favorite. I'm favorite cat. Yeah. I'm a tree and I'm a oh, for my bread, also the who got craving. Ojo, wouldn't say no if yes, me and media worker. I don't know if they be our mammy Baba hadn't do ya. So I say about me, dear Cardia. Konako, but the way you are using the nice. That was no Steiner. Matthias. Oh, Baji. Jane. Yes. And now they are would have spoken. I don't know they send so good chance I'm video. And I'm going to someone. Huh? Why be no. Jane. Could you? I don't want to say why be me woman saw could you tips? Sikana we see was a me fanya aduane fama wuni na ho aduane na me asi. Eno ni so no. Na nka opede. Kojo nka opede we sesi a me num pure water be num vortic say ba ko ye 60 this. Anopa me num bi. Ewia me num bi. E na anwumre hwehwuma num bi. Ntaka 4 this na me no wakoto ma me no te atwa bi bankuni ni moko ni bi edi. 20 this na asa. Why? Yeah. Kojo shama bufu na medidi amen. Aduane na me medidi amen na me mama kasa me aduane no enko entwi mfiri me ho. Dia me wa na me dia ama wo no. Upamo kwase an se me fichire chi na ya fa ma Kojo tips be chi na ene fani ko. Fani ko. Me ewi asade am chini nkwase asem. Me so me na wo dia won timi kwanta. Kojo tips me se me chiri o. Fa do kono ntema me. Me ntwumo kono fa do me se chi ba hye me. Wow, Sadia no onyo. What come away? Me so me tia sense baby. Aka me twemo. Tipsy adamfu bia o tie chire ha sei. Tipsy ko mu fie ho no mo se. Bra na frɛ Tipsy so bra no mra medidi. Edim gwase. Guess what happened? Omudru fie ho no my sister na sensuo. Awurade na me. Agubo mu akata so de esi ho no mo se Tipsy na adamfu ni mra medidi. Sister itrimo. Oh. Ada ni kunu ni mo akoma. Oma so sure 20 Ghana no yima. Na to ka do ya de. Na sister ni say 20 Ghana na no pa no or the back to vortic. 6 cedis. Ewe so esan so to 6 cedis. Enyume so to 6 cedis kana ka 4 cedis. Into odbaka ko to bankuni moko. Anu be mo. Na Tipsy e ka che me say me see ye rade mema bi e da pafo. What Ghana yi chop money 20 cedis.
na wo maami odu be wi ase kro beti we chop on 20. No ton chere nsisi. Missy tipsy ka chere missy just ma sere ma just e ko mo de mani bi dire from me. Mati akojo. Maybe akamenya ayo. Akojo training. Ebro ya chere. Training. Yama. Na me dia si ho. Timi afan bo asensu asim. Ana mama ko dey na minim nyama mandi. Ana minim ka minim na wo poka tento minya dia. Ni wana se ma minya dia. Aduane akofa osi wani na akofa pampan se mete pampan. Wo na nya me dia o. Na wa mo. Na me wa mo. Wo sister ji. O na nya me dia oboa. Efi no no ka dem so be ko godin chili wo so ba na o ama me dem dey na so. Nye wana so be na ko godin chili pa ko didi. Me na me sire keke cham. Jane. Agosia. Jane. Me Silent here. me to say. What you mean? Kasa. What you for the jam? Na ka mi nja obi. Sister Jane. Yeah. Wo se ni ni ba ko. Ni ko 20 cedis. Sister. Asensu agugbo mu the chance 3 san so akata so. Ono so ko se wonim se je okodi fufu nti wa fa level. Ewurade akon so na da so bi na da fa ka no. Kojo me bua mi de aduane si ho bedidi. Hey, but remember be a fucking pa. Asemu. Otimi abako mo 20 cedis. Esa so ka kire wo yire ni senti wo nwu fufu ni nkatem kwan. Oh, ni ti mod. Oh, but sister no why ade. Sanka ye me kura nka me de dun shop na nka me begubo. Na se so kura de ko wa mani bi. Oh, aya, onum kura obenya eya. Eko me ye aduane to de kakra ya brade. Me na me selection. Yo. Isa kote boto. Hey. Ko wiesi ka bebo. Anu su dia no. Sarki zongo matan ka wani sarki zongo. Yesterday ban so like na kaji. Ya na. Kana bani krawo kaga ko mutane. Radio de na Canada back right now. Abaye ma. Na say fie be nya anti meeting we one first time meeting we. Sister ka wanu no nka de o. Pato munya betre ska wura ba kasa munya betre. So nyankan. Eti fie we nya na me ka say fie we nya. Wa na fe Ko so nya betre ska wura ba kasa. Adai. Ali. Dauda kasa. Ada some na ma video this. That chain kasa na yanko. I just want to thank everybody here. Me told me suffer more muna mutimi eba. How we say everybody is here, including the landlord, because sebi yesi penina otne fie mam ofrawing nankano. Yebu nankano for instead kaji. That guy is here kaji. Aleba kankuri. The Etienne said, as you see my pretty queen here, come here. It seems, sir, as a day by day, no rumors circulate with fear Hanum, sir. As a mubunu says, Sebi, or ye cheap and I say, or ye gold digger. But you see, in life, you know, Obiani baby or Shana Dofo, Obi Timmy Shana Dofo cemetery, Obi Timmy Shana Dofo our hospital, Obi Timmy Shana Dofo even Kokwase. And is what an farmer na hospital go kwase. Hospital go kwase dey fa yo. Yeah, we na semester obi small things you na be frame. Ayi sam ka ba so wa na to bo nwa na egworo. Well, on a frame meeting na over frame no. So okuri. Wo di sa kwata sani be ma wo sa ali na wo. Akosa de o kasa ye jana. So was the frame. O de munye ko mane. Yes, ka wure kasa wo ni ska so munye di. O kasa mu mane kasa ye be che. Moya so beto obi afiri ha o. Bibi yaw. You see, in life, you say when you work with the nine people, definitely the 10th one will be you. But Sebi only a Jimmy for 9 work here, definitely the 10th one will be you. You feel it, Kasakwana maker. The ATU mommy friend meeting when you say, dear Eddie woman in Dinko. That's what I say. Dear Canada and a dozen. Right now, I'm saying, Mamu Namaso at any money who said, Naomi here no. I am me who can you? Wow.